Hi, ma. Hi, ma. Nya grado nimo, hi? Ma, hi, honor ba ka? Ini graduation ha, karidad. Naminaw ka? Ha? Pakit ako sa imong report card. Akong report card. Accounting! Hey! Okay. Pwede pa day ta magnegosyo. Chemistry! Ay! Kana, maayo gina day. Pwede pa ta magnegosyo og shabu. Si Papa Digong, mami, imong English. English? Ang English? B. Skuan lagi na ay. Imong English B! Kasabot ka, unsay pasabutan ng B, day? Bright? Buko! Ang letter A is stand for a doctor, a lawyer, a dentist.